kulee tammi fennani almenna hama mi faharu sama blokun arahama bola wattala ase kuri moina minimal fono ali bola silmage defense Majidage service tape matiga jehoni Havva Juzan lean fono ali bola Michel ataga jepa Michel gahama lami faharu ara rangala block kuri lean vara form gahama hasako block inna badaru lean vara form ga kule ummidani police team game me jersey number de Brent Lane me Faros lean nara animmadi te varam mola lean kule hunda wagutkole gama varam muhim point takin hama score kodde ummidani Shaffa fono adi bola beram midiyei ade ashara barasko eki ha point ge lead emme rangalu form ekga sama kule ummidane hama police team umya kama wara bodu lead en hama police team hama live femeti ade me advantage hama wara rangalan hama police ada coffee ka manya miss eto eha undagule nuwana poliha Shaffa fono adi bola mi far Juzan natuga jeepadi lean medun arani mali bola mi paras Britney Lauren natuga jeepa midiyei ade Juzan ade Britlin wara rangalan hama bola tan hama uskol la hama Britlin ami hama uskol deni limat sama par watta masay kuri bola ade net mati gobba lean fono ali Shaffa fono ali bola ade Brenna lean ge block ge ade mi faru service receiver nu kuramu ade service sada ade badale police team ade team ge captain kan gina duwa kofawa tajriba kar kulun teriya Suhana Ahmad me arwani Juzan ge bal Shaffa ge service Suhana kar watta da mase kuri okay Shaufa Shaffa Suhana ge set inne ade minimum nimmali ade me isabon ade mechu nimige midiyei ade final ga police club ade kolu nikunana ade miski magu emmenge gulu ahna warab boda fahaga gende ham meduga mechuga ham Brenna lean ge molu kulun shoyab ham jumla ko kine ba faha kollan mi mechuge natija taka hasako fenigende kulum hama war rangalu hama kulume almen hama police farato hama fenigende Almudis Gaumi volleyball भारत के तीन सेमीफाइनल मैच का मोल्डिवन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन क्लब बदल को 3 से 2 मैच कामयाब को भारत का फाइनल दत्तुपुरी देवन टीम का हिफावनी पुलिस क्लब मी मैच के मोलकुल तरिया वीएम देवा ट्रॉफी हंदा निलियों अदि तीन टीम वीएम देवा लव मेडल हंदा निलियों हवाल कर दुबंगदी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव अल्फा दिला आयशा ईशाना गारी होंगे Almudis Gaumi volleyball भारत के तीन सेमीफाइनल मैच के मोलकुल तरिया को हिफावनी पुलिस क्लब का जर्सी नंबर दे मैकिंटोश ब्रेन्ना लेन Almudis Gaumi volleyball भारत के तीन टीम वीएम देवा लो मेडल हंदा निलियों Maldivian Sports and Recreation Club